To je Marlboro, to je prva liga. U vreme Miloševića proizvedene. Slobodana Miloševića cigare. Bože, bre, kad to? Jedno vreme Slobodana Miloševića. Čekaj da vidim koliko. Isprvi. Gdje su pare, bre? Evo ti ove. Ne, daj mi, bre, nemoj da me zajebao. Čekaj, bre, da vidim gdje sam stavio pare. I imam Bond. James Bond. Neću, Bond. Ima propastio sam Bond. Šta kažeš Zvezda Liverpool, šta će bude? Pobedit će Zvezda sa 2-0 će. Usred Engleske, a? Pa Neko daš igraju. Zvezda je glavni favorit za osvajanje Lige šampiona. Pa jeste. Ima igrač ligi, bre. Boaći namestio Nišan. Pa rana meće, da. With the corner kick. And this time they do take the lead. And it was Pavkov who won the header. Was that goal coming? There have been a series of corners and Red Star Belgrade are ahead. Been sloppy really so far. Pavkov again, fancying his chances and scoring again. 2-0. Well, can you believe this? Talk about a story of the unexpected. A shocking goal from Liverpool's point of view because they surrendered the ball so easily. Vidite njegovu brzinu. Kako on sporo hoda, on puzi ko tank. Mili. Sad se spušta dole. To je ta tehnika. Puževska. Strpljenja. Ohoho. To ga Bog darovao. Sad skreće. Još malo. I dole smo. Slatke antene. Do 30 može ići u vojsku. Do 30? Ćete uvati. Ćete uvati u mamu i jebe me, znaš. Do 30 godina, mačari ljudi bre u 30 godina, znaš. Gdje možda da trči. Znaš kako terao. Kao Bog đavola. A uvijek da samo tako lečke leba i čorbu. U vojsku? Ti bre ne ranu ništa. Mora da poneseš pare. Da trčiš da slabi, da ti se slab. Pa ja i ovako sam slab. Pa da vam. Znači će da me teraju u vojsku. Je to terao. Ja sam slušao na radio, do 30 godine mamu i jebenu. Pazi, pa auto. Pa možeš se oženiš. U Tamo vojsku. ima i mlade. U vojsku? Aha. Pa služu u vojsku mlada, ne znam, metak da mete u pušku. Kažu, gdje mete metak u pušku? Pa znači, ako zna da stavi metak u pušku, da je ženim. Da je ženim. Onda može da ubije Albanca. Kamuflirala se u prostor žabica. Mazim je sa grančicom. Op, op. Hoće u zemlju da uđe. Kopa rupu. Žaba! Sad ću da ti pustim ponovo da vidiš. Šta? Pa, Šojdanera. A?
Gledaj sad. Pa ono malo pre što sam... Aha. Koga tražiš? Koga tražiš? Od bojice bile, što su ovi prošleniki, čak, to ko su travu, ne radi su tih, oni bi u avli kući. Pa ne znam, si vidio Kačamaka? Dobi radi po dinara, Kačamak? da ko ti travu. Kako komentarišeš ti? Ju, Dao ju. Kačamaku 1.500 dinara da mu kosi travu. Da. Bože. Neka životinja. Ne znam šta je ovo. Ajde, hvati se za prut. Hvati se za prut, ajde. Ide. Slatka. Da vidimo da je prebacimo na drugo mjesto. Šta kažeš? Koliko sati sad? 3.10. Aha. Ej, mravinjak, kak je. Radnici nose jaja. Koliko jaja, čovječe.